tundi 3 minutit 16,8 sekundit pingepriinimelisele võistkonnale koosseisus Liisa Põllumaa ja Hanna Vara. Ning teine koht второе место команда Наташа. Результат там 12 часов 2 минуты 41,7 секунды. Диана Кессель, Елена Яковлева. Диана Кессель, Елена Яковлева, просим прийти на награждение в палатку секретариата. Диана Кессель, Елена Яковлева. Nema õnnitleb kolmanda koha omanikud meie ees, siis teeme Liisale ja Hannale suure aplausi. Naiste kaheste kajakkide võistlusklassi tänavused kolmanda koha omanikud.